Bakunzi bacu mudukurikira turabasuhuje, tubazaniye amakuru y'imikino. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 Ugushyingo 2023 nibwo Rayon Sport yakiriye Mukura Victory Sport. Wari umukino w'umunsi wa 10 wa shampiyona wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Murera yakiniraga imbere y'abakunzi bayo, yinjiye neza mu mukino mbere ndetse ku munota wa gatandatu ibona igitego cya mbere cyatsinzwe na Muhire Keve. Yari kufra yatewe na Heritier Ruvumbo Nziga hafi y'urubuga rw'amahina, hakabanza kubaho akavuyo imbere y'izamu. Nyuma yo gutsindwa, Mukura Victory Sport yahise itangira urugendo rwo gushaka igitego cyo kwishyura, maze kuwo munota wa 27 umukinyi ukiri muto Iradukunda Heritier Tawu azamukana acenga, maze ari kuri shoot ari inyuma y'urubuga rw'amahina. Umuzamu wa Rayon Sport ntiyamenye uko byagenze, iki gitego cyo kwishyura kiba kirabonetse. Abafana ba Mukura nabo biterera hejuru bishimira icyo gitego cyo kunganya. Ni nako umusifuzi Ishimwe Jean Claude Cyucyuri yarangizaga igice cya mbere ari igitego 1-1. Mu gice cya kabiri Murera yaje ikina nta kindi kiri mu mutwe usibye gutsinda. Ku munota wa 31 Umurundi Aruna Musa Majaliwa yatsinze igitego cya kabiri ku mupira waruvuye kuri kufra. Mukura nayo yahise ibona ko ibintu biyikomeranye, itangira gushaka uburyo yakishyura, nayo ikabona igitego cya kabiri. Mace yakomeje ari nako hariho gusatirana ku mpande zombi bigaragara, dore ko Rayon Sport yari ikeneye aya manota 3 nk'ikipe yari iri mu rugo. Ni mu gihe umutoza wa Mukura Victory Sport yahise akuramo mu kibuga Hakizimana Zuberi ashyiramo Kategaya Elia mu busatirizi. Ni nako ku munota wa 81 Heritier Ruvumbo yahereje umupira Joachim Ojera wari wageze mu rubuga rw'amahina, akorerwaho ikosa na muvandimwe Jean-Marie Vianney. Umusifuzi wo ku ruhande Mutuyimana Dieudonné asamura igitambaro ko ari penalty. Iyo penalty yatewe neza na Heritier Ruvumbo akoresheje imbaraga nke, ayitera arobye umunyezamu Sebwato Nicolas wari wagiye mu ruhande rutandukanye n'urwo umupira wagiyemo. Penalty ibaye nziza cyane bakunze kwita panenke. Rayon Sport ibonye igitego cya 3. Abafana ba Rayon Sport bongera kwiterera hejuru bishimira igitego bari babonye. Muri iyo minota ya nyuma umutoza Mohamed Wade yasimbuje Umurundi vuye kuri Emmanuel ukina hagati mu kibuga, afata umwanya wa Iraguha Haji. Iminota 90 y'umukino yarangiye, hongerwaho indi 7. Rayon Sport yabyaje umusaruro, ibona igitego ku munota wa 4 w'inyongera mvuye kuri Emmanuel ashyiramo icya 4. Abafana ba Rayon Sport bongera kwiterera hejuru n'ingoma, stade yose ibaye ibyishimo by'abakunzi ba Rayon Sport. Ku gitego cya 4 bari bamaze kubona amanota 3, cyahise bigaragara ko bayatahanye. Ni nako umukino waje kurangira Rayon Sport ibonye amanota yayo 3 nyuma yo gutsinda Mukura Victory Sport ibitego 4-1, ihita ifata umwanya wa 4 n'amanota 16, mu gihe ikipe yo mu karere ka Huye iri ku mwanya wa 6 mu mikino 10 imaze gukinwa. Tukaba tubashimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu dukora. Yari muri Kinka Abdou Ingenzi TV.